U povodu obilježavanja Dana opštine Kotor u Pomorskom muzeju Crne Gore otvorena je izložba fotografija Stevana Kordića posvećena školskom brodu Jadran. Istovremeno, slaveći 80 godina od uplovljavanja Jadrana u matičnu luku Tivat, te 54 godine Kotorskog fakulteta za pomorstvo, u Palati Grgurina izloženo je 20 fotografija velikog formata nastalih tokom edukativnih plovidbi studenata ovim brodom. Školski brod Jadran, sagrađen u svrhu školovanja pomorskog kadra Kraljevine Jugoslavije, porinut je 1931. u Hamburškom brodogradilištu. Isti značaj zadržao je i danas, a to potvrđuje saradnja Mornarice Vojske Crne Gore i Fakulteta za pomorstvo. Naš zajednički cilj je da nastavimo sa organizovanjem obuke studenta na školskom brodu Jadran na obostrano zadovoljstvo, planirajući i ostvarujući nove plovidbe u godinama koje su pred nama. Ideja da se naši studenti praktično obučavaju na školskom brodu Jadran imala je od početka potpuno nepodijeljenu podršku rukovodstva fakulteta. U tom cilju fakultet je finansijski podržao i zadužio svoje saradnike da sprovedu, pripreme i organizuju plovidbe. U njihovoj organizaciji posebno su se založili saradnici Igor Stanovčić, magistar Draško Kovač, Željko Pekić i magistar Stevan Kordić. Kordić, jedan od naših vodećih fotografa, nagrađivan u zemlji i inostranstvu, objektivom je zabilježio plovidbe. Na njima je ujedno, kao predavač, brinuo o praktičnom osposobljavanju studenata. Po vokaciji izvrstan matematičar, vještom rukom i oštrim okom, on je snimio i zabilježio događaje tokom dvije uspješne plovidbe studenata Fakulteta za pomorstvo 2012. 2013. godine na školskom brodu Jadran. Na ovoj putujućoj učionici tokom 2012. godine plovilo je 40 studenata, a tokom 2013. 49 studenata. Profesori kao predavači bili su sa jedne strane, a sa druge strane bili su ljudi sa broda koji su im pružili praktični i teoretsku nastavu na njihovoj prvoj plovidbi. Direktorica muzeja posebno se osvrnula na saradnju institucija organizatora ove izložbe. Ovom izložbom pokazali smo da veoma uspješno možemo da radimo i sarađujemo 3 institucije, Fakultet za pomorstvo, Mornarica Vojske Crne Gore i Pomorski muzej, koji su povezani zajedničkom niti, pomorstvom. I tim pokazujemo da obrazovanje, nauka i kultura mogu da grade zajedničku piramidu u gradu koji je od vjekova bio poznat kao pomorska destinacija gdje se proživljuju pomorstvo i kultura minulih epoha. Autor naglašava istorijsku i kulturnu vrijednost školskog broda Jadran, koji je po njemu inspiracija svakog fotografa. Ovaj ciklus nastavak i njegovog dosadašnjeg stvaralaštva. Pa mislim da se on u globalu nastavlja sa mojom glavnom preokupacijom, a to je kulturna baština. Školski brod Jadran jeste i kulturna baština i Crne Gore, a i jednog šireg regiona, obzirom na njegovu istoriju. To je s jedne strane, a s druge strane pomorskim temama sam se već zapravo počeo baviti kroz seriju fotografija koju sam radio za Porto Montenegro, kada je trebalo Arsenal fotografisati prije izrade, odnosno izgradnje Porta Montenegra. Tako da se prosto nadovezuju te teme, a školskim brodom Jadran nadam se da ću imati još puno prilika da se bavim, jer to je zaista mjesto i brod koji mora da oduševi svakoga, naročito fotografe. Kordić je uspio studente da zainteresuje i za fotografiju. Fotografija je medij koji je u zadnjih godina, znači sa popularnošću digitalne fotografije postao dostupan širem krugu ljudi i sve više i više studenata traži od mene da pored časova i pored aktivnosti na fakultetu razgovaramo i o fotografiji, što me jako raduje, jer prosto što više ljudi se bavi fotografijom, to će prosto kvalitet fotografije kod nas biti bolji i bit će ovakvih izložbi, nadam se, još više. U Bokeškoj noći modroj jedno svjetlo se ne gasi. Na otvaranju izložbe nastupila je klapa Bokenski mornari. Fotografije će u Palati Grgurina biti izložene do 30. novembra.